morafe wa bakgatla ba kgafela jaanong ba semeletse ba itirela. Moletangwedi ke moleta Dololo le Fifi jaanong ba itirela gonne ba lemogile seo. Ba lapile ke go leta masepala, ba lapile ke go leta tribal office le dintwa tsa segosi jaanong ba itirela motse ka motsana. Wa ene o kae mose la sala lona le sala go sala bona fela bontle jo bokana bontle jo bokana go tswa ka fa ntle phepa go tsena ka mogare phepa tshwaragano ya morafe wa bakgatla ba kgafela ba ipoleletse gore ke nako ya go itirela. Ba lebale ka go leta ngwedi ba letile Dololo. Go monate jang go tiisa moko jang o le mokgatla gote o moja boswa ba mafase a rekilweng ke borrago mogolo mme jaanong o tla kotula le wena o phele o je monate fa go ungwelwa mo mafatsheng a borrago mogolo ka gore ga o ngweng o mokgatla o moja boswa. Tiro e o e bonang fa bontle bo ke gona go nna moja boswa wa lefatshe le le rekilweng ke borrago mogolo. Bontle jo bo dirwa ke morafe ka bo ona. Fa ke re morafe ke raya CPA ya Communal Property Association ba ba phutang le go tsamaisa tsa morafe. Ga se nna ke constitution ya re motse o mongwe le o mongwe o tshwanetse o nne le kemedi. Fa ke re kemedi ke ra bone mme ba nne batlhano ka kgosana. Jaanong re be re bua palamente ya bakgatla ba kgafela jaanong palamente e feletse fa go na le botlhano jo bo tswang mo motseng o mongwe le o mongwe wa bakgatla ba kgafela mme be re fane ba bo ba etelwa ke kgosi. Jaanong morafe wa modimo ba itirela gonne ga ba itse gore go tla eta eng kgosi mo tse di mmalwanyana tse di leng teng ga ba itse ba itirela. E ke nngwe ya diprojeke tsa metseletsele tsa CPA. Morafe fa o kopane ka kutlwano le ka lerato o ntshetsa motse wa bone ko pele. Fa go dirilwe jaana ba robetse ka kgotso le tidimalo e senang boselo. Ya bona fela terata e gagamaditswe banna ke masole. Ke na le tumelo ya gore e ka tsaya ditshimo di le 10 go pota kao. Jaanong fa ba tlile go itumela mmogo le go fa ripoto. Keng a re feng diripoto tsa diprojeke bathong. Morafe o seke wa bogela e kete ga se bona beng ba lefatshe le tse di mo go lona. Utlwa se se tona se se re bileng fa ka jone ke fencing ya batho gago. So go na le batho ba ne ba ememe go tla ga e sa le simolola e be batla ba e fetsa. Ga ke ne mongata mo yona go fa patara mara di America tau ba tswele le kana ka ona ba na dintlha tsana tse di tona. Tla ke le leboga bagolo ke go leboga ke rata go le itsise gore re ra moabi ba le sa itseng ke ene Nicolas wa rona o tshimo le rapedi. Ka jalo
o ntholela marapo ka lebaka la gore tsamaiso e ntsi ya tshimologo le bokhutlo ba se re kopaneng ka sona mo letsatsi la gompieno ga ana dintlhakgolo tsa tsona yaanong ka go rialo ya go lebogela ke tlo rata go leboga botsamaisi ba mokgatlho o bitsiwang CPA ke rata go ba leboga thata ka se ba se dirileng mo dirapeng tse tsa Merekwane re nnile le kopano le bona mo kgweding tse nne tse di fetileng mme ko bofelong ba letsatsi ra fitlhelela kopo ya rona mo dirapeng tse tsa mo kopanong ya bofelo ga ba re tshepisane le so ra fitlhelela sengwe le bona re rile morago ga go ra simolola tiro e ya fence ya bagolo ba rona re simolotse go le bokete mo bolantlheng le ekete go tla nna botlhofo bara mo tsamaong ya nako ra itemogela mathata a mantsi mo go yona dipuo le eng mme ra itshoka le bona ba CPA ba ba di fitlheletseng mme le bona ke itumelela gore ba bile ba nna le boitshoko go fitlhelela e be re tla mo bokhutlong ba fenseng ke tlo rata go leboga le ba ba tona ba rileng ga re simolola be ba nna ga nke be ba le teng fa bontate France Boy ke ntate o motona tota o setseng a kitsora o fetile 8 years mme o ne a ratile gore le ena a tsenye letsogo o busitswe ke rona fa re re ga re batle go tshwarwa ke mapodisa ka ntate o kana mara gona ke rata boitumelo ba nna le mo bona bo ntate Mokotedi fa ke bontate ba re sa tlhang go dira le bona mo dirapeng mme ba tsere karolo borre sa le Boembewe borre Modimo Mariri ba tsere dikarolo borre Sphaitau borre Rapulentau ke bontate ba batona ba e leng gore from day 1 to the last day ntse re na le bona tota nna le mmane re na le committee ne le mmane le bona rona le go sena gore tota re tshwarwa ke mabaka a kwa rona na ra betse go thoko re se re itumellang sona go gore re batlo bona go fa go kopana yaanong ke itumella boitshoko ba lona bomma le bontate ba ke le badile le bashimane bontate ba diphiri ba lekaneng ba itshokileng tota bile ba bang ga ke ba bone fa ba nna ba itshokile ba re dirile le bona Malome Rapuleng Malome Tau a ba itse ga ke ba bone mme gona ga se gore ga ba teng ka ntlha ya announcement e re che a tlhalositseng gore re paletswe ko go itsise morafe ka nako ga ke solofele morafe o kana for this hand over ya fence e ntse kana ke solofela gore nke benne re fitlhang mara ga ke blame go le kalokalo ke blame rona botsamaisi ba dirang ka se re paletsweng go se fitlhelela mo nakong ya bofelo ka go rialo ke re mo mathateng a o tlhare kopane le lona re fitlheletse se re se fitlheletseng se ntate o ka e bona ga e le gore ntho go ya fitlhelela o ka bona le wena gore fa re ditse se re se bitsang re is lifetime span investment gore ka bokhutshwane ka gore a re this portion ya mabitla a re na le lona for today in ale almost 105 years ga o ka e lebelela e fetwa ke pleke re le mo yana mara ko morago e tsa gabedi go tlo fitlhatsa mo e leng gore the coming generation e rona re tla be re seo tla ba sentse ba dirisa dirapatse ka jalo re kgonne go di sireletsa ka ntlha ya kutlwisisano ya rona le mokgatlho re bitsa re ke CPA
mme Sophie ke a le leboga ntate Tshepiso ke a le leboga ga ke itse ke itumetse ga ke itse o sa itumelang ene ke mang tota se ke sa se itumeleng go gore ga ke tlhotlofa le thologelo mara gona ke itumetse ka se le re thusitseng ka sona ga ke itse fo ke sa kgonang teng fo ke sa fitlhelelang teng ka puo mane rena o tla nthusa okay mo bo keteng bo re bo gofileng mo batho ba nne ba dira kapo bana ba ja ka gore gatele e fofa ka moswa so ne re re kopa di donation mo di kgwebopotlaneng tse re na le tsona ka kwana bao ba re thusitseng ka di donation tsa dijo mane re nona le bona mme gona ke tlhalotse ka re ba di kgwebopotlana ga ba ka ba nna le manganga ba beletse se re se dirang le bona ba ntsha ba kgona go ntsha letsogo ba thuse ga nne ke gore a ke re Mabitla a na le 105 years today a simologile ka 1928 if Khalitsi ba ba gore a simologe Mabitla a ke ga nne le gore motseno o sekalo mantluna a badiwa bontsi ba batho ba nna ba tlile ka kwano bana ba tlile ka go tofodisa be ba iponna le gae ka kwano mme ba tlhaga go dikgorong or go diputleng tsa metse mengwe then therefore bana ba re ga ba tlhagalola ke bothata ba bolokela mo masakeng re na le Mabitla a mantsi mo dijarteng gore a re mo di-Oplus mo masakeng mo dijarteng go etsagala gore go tlhokofala mo nakong ya maloba le go pola ba kgata le ne le la apartheid thata le re batho ke matebele go na le ntate o mongwe o tlile fa ka nyalo ya after a fetoga ngwetse ya ba kgatla ka kwana e le letebele ntate o Mokganyana e le mokganyana a rona o na le bomme ba batona bonkoko wa rona ba tshotseng ka kwano ene letebelelo la rona le go go etsagala gore go robala lona yaanong go iwa ko kgosing go kgotla-kgolo ko moduleng ka gore ntate o ne le swara sa ntate o monna a bitswa ba re ke Tumpane Letsatsi yaanong ga go robala ene a ba ya ko kgosing ko a botsa gore yaanong swara ko lo robetse kwa ke bereka yang ka ene ka gore nna ba ka ke ba bolokela gona ko moduleng go e be go no monna wena Tumpane lebella fo ka mante mme fo maileng teng o bo itsegele tshimologo ya Mabitla a merekwana ka re motse ko ra o bona o a gola ke ge tla Mabitla a simolola ya ka o bona re le kana re godisitse ko ona Mabitla bonko kwa rena le bontate mogolo wa rena ba ka afa o malome Spai a ka ganne ba tota ba semaletse bana ba dira na ba sa dire go itumedisa o mongwe o nalo fa mo tirong e ka gore tota re itsisitse morago o tlhwa merekwana gore re tlo simolola go dira eng leng go nna le ba ba bonang ke motshameko bile ba sa itumelele se se diriwang mme go nna le ba ba bonang go le botlhokwa gore ba dire yana ka gore ba ke batsadi ba bone ke ka mo rileng mo letsatsi la bofelo ga re feleletsa ke be ke ba ra ke re go bontsha gore batho ba le ba itumetse ba re ba dirang ba sa kgoneng go ipuelelang ke ba kgonang ke ba iketseditse yone yaanong go bontsha gore ba itumetse ke a le tshepisa ke Freita ga ka tjeko mara ka re before weekend e fela pula tlabene ge le gore ke a la ketsa le tata go nna le nthare ga yana banna ba le teng ba e bone e nele ke pula bofelo re e boneng ena ka kwala go bontsha gore batho ba le bantse ba na le rona ba re lebeletse ba re utlwile ba itumeletse se re se etsang ka jalo ka bokhutshwane ke rata gore ke re mane rena re ke re ke go latlhela ka ya thata re gaupa ke a leboga dumelang bagolo le nna ke tlo leboga jaaka re botse CPA
e re donatetseng rata yane re ne re sena yone re sa bolo go e tlhoka dingwaga re le tsamaya re tlhoka malome molemi ra go leboga gore ge ne gongwe e se ka wena o se mo CPA ka kwana go merobane le mane leta maybe ke re sa fitlhela se re se fitlheletse ba kgone go tlisa bo mane so fika kwano ba tla ba tlo re bolela gore mo 32 village se khatla bana le donation e ba yeta ba dira mo mabitleng ba tla for rona ba re kopa gore rona re batla rona re tla tlhoka mo rona re ba bontsha gore rona sengwe le sengwe re na le sona se re sena sona ke terata ba rutwa sentle ba tla ga tluwa di-measurement tsa terata yotlhe mme terata ya feletsa e tlile e le ka di 27 August ke gore ge se go re ramala ene o ntse a bua ka gona e ne e le corner pole tse 70 2.2 meter case stand 2.2 meter di le 234 ke bua ka ena di weld mesh 1.2 times 30 meter di le 47 di pending wire 5 kg di le 3 ke terata e bofa sepeku cement 42.5 times 10 double wire 800 meter times 10 ke terata ya me stays 2.4 meter di le 25 hold and knot times 25 me di wetile madi a kana ka 82,000 tse re di fitlheletseng ka nako e ga re di baya kwa bo ntate Rammala go ne go le thata tsatsi la teng ba gaetsong mare re di amogetse re na le ntate wa lekgotla re khosa o ne a le teng ka lemoga gore dio tsele ka mogone di le dintsi ka tebile di re tshosa gore malome o bona go batla mo tsebelela go e be re how about re nne 3 days 4 days ka gore go nna ntse re le boleletse gore terata e tla mme ga e tla re bo e be e nna gore ka di 3 tsa September ke ga re simolola go tlo bereka terata re rile re tlo bitsa se go a go sa re ra feila go bitsa se go a go ka day 1 ka day 2 ra se bitsa se go a go re solofetse gore batho ba tla thologela ka day 1 ne re le 20 ba go ne re le 20 ba botle re include le bomme bontate na ba le 12 ka nako e rona re le 8 to make 20 ra bitsa se go a go re gongwe batho ga ba tlhaloganye tle gongwe ba tlhaloganye se go a go sa goa batho ga ba feletsa ba tlile ba ga ke itse gore batho na ba sa itumelela terata ya ore no go etsagala mara ra itshoka bagolo ra itshoka le yona terata gore re kgone go e tsenya ne go na le gore ne go jewa go diphiri ya ka ntate Thapelo Mokotisa buile gore ne ra pa di se bagolo mara ga e tshwenye ba je ya no ke tlo le fa di donation tse ne re di kopa mo bathong ka gore tšhelete e ne re ganetsa go fa re go berekile 7 weeks tšhelete e ne re na le yone e feditse e fela ra feletsa re kopa donation bagolo batho ba ne ba bereka fo terateng fana ke bontate ba mo gae ba ba sa berekeng na ba pei ke batho ba ba peipang so na ba sena letseno ne re tsere re ba tsere gore ba tlo bereka fana go na le gore nke ba ile dipitso bontsa bona bo ipatlela mesoko ra tlo ba fana so ne re ba rakela motsoko every day re tlo go khona shopo re ile go pa donation ba feta ba re fa di 20 tse pedi tsa motsoko ra ya kwa lodge ko shopong ya Fantate Molemane a re fa cabbage tse pedi ra kopa donation e ko ntate Thabiso Khosi o re tile khetse tse pedi tse ditong tsa spinach
3 bags of potatoes, 2 boxes of tomatoes, 2 half of onions, 2 liter ya fish oil, le cabbage tse 8. Mme Nora Mokwape a re donatela ka fish oil. Re Molamane Mariri o re donatetse ka 2.5 sugar, 2 bread, 1 liter of milk plus 70 rand. Ba go lone re ba fa tee phake. Ge re 9 o'clock na ba nwa tee before bo ja ka 12. And then mane leta letsatsi a re fa di beans pakete tse pedi tse ne di worth 120 rand. Merina Tau o buang o a donate ka 2.5 kg ya sukiri, 2 packet of beans worth 120, 4 packet of soup, 4 times 20 ya kwai plus 150 rand. Metlhombi Pilane o re file red meat, 4 bread, 1 liter of milk le 320 rand. Menkeleta o re file dikgomo a re fa le pakete ya dintsho ke shesha bwa go. Mme Candice Mfikwe ntse la utlwa re tsamaile ya magolo ke go ne re tsamaya go tengana re go pa donation 10 cabbage, bag of potato, bag of onion, 12.5 times 2 ya bupi. Ko corner shop ya kwa Red Ben Phefo ke kwa dile tshweu ka gore tshweu ke ene o na re kopela donation mo teng. Ke kwa dile tshweu ba mo donation ke 2.5 kg ya sukiri, 3 bread, 12.5 ya gold, 1 cabbage, yogurt tea, 2 soap and powder. So ke soup and soap wa ke e beretsana mo re Mariri Moli o re donatetse ka 25 kg ya power, 5 roses, 3 times 1 liter ya milk, marapo, 2 bread, 5 kg braai pack, 400 rand and cold drink. Ko re ne reta re go re utlwa rasha eta a bona ka mokgone go bereka ga ka te rekela a re fa 400 rand a reka cold drink, 5 case ya di beer le no ila ke re ba go ba netse le tla ke re la itse 12 ya di drinks le di ice that thing ka go ba meso ana a dile a re kira re le fa le go jewa mo le la dile a makala gore a go le batho ba go ba ka mo fa le baka la gore a o se ba peipa mme ga ke ra se ra ba fa motso bo tsamaya batho ba trata ya rena ka sepe a nkuta sentle mme Sophie a feleletsa a file re Mariri madi a kana ka 400 rand. Re Mariri a etlatsa a rekela malam goto and then a ke boela mo ditšheleteng tse ne reta re di kry-a mo tsa bo merekwaneng. Re Motsumi Tau o re ntsheditse 100 rand, o bakeng bonnetswe a re fa 90 rand, Boiki Maboa a re fa 100 rand, Ngwagi Tau a re fa 100 rand, Khotso Tau a re fa 100 rand, le Sampilane 100 rand, Koketso Letswiti 100 rand, Duku Pilane 100 rand, Billy Molefe 100 rand, Diagelo Tshite 500 rand, Nono Themba 100 rand, Kagiso Molefe 100 rand, Dipopo Molefe 100 rand, Beauty Molefe 100 rand, Maki Khosi 80 rand. Ke tsona tse ne re bereka ka tsona bagolo tse di donation ge re di kopa ke ge ne e le gore letlole la rona la diphiri le fedi ne re ja bagolo ne re ja le rona la bona 7 weeks so then le na le ona ne ka se ka re kgona ya no ka joko ga rena le sente re kopa di donation mo le ba diphiri ga rena tšhelete re rekile motlhaba fale motlhaba o ka fa ole o re wethile madi a kana ka
2,800 ke ra mo letlole la rona la diphiri computer le dijo ne le la bokae a lona o Serena treasurer e teng ke yone ke go pa dikgang ga ke treasurer die le treasurer o re file gabedi go ra gore ke 800 rand ke yona kgang e ke na le yona ba go lo itse re itumetsang batho ka terata e re na le yona ke le go ile ba go Serena e ba gore le ka nka ra ke tlhagelle fo ka motšhini o no go ga terata o baka transport ya ka re ke ditonki malome o irapila ga o mpui wa itse ke ga ja no a Serena wena o ela o tsetse go bolela go ba re bua ka se sene gore se rupele se lantla e mare ke ripotile ka re trole wa tsama go tile fana ke sa sola buka motšhini o no go ga terata ba pila gape malome tola ke a e kwala ke tsa go mo di ma le di ma trole ya gago e po transport ya rona e ne re tsaya terata motšhini a kere ne di le dintsi ya ne di pedi ne le aka le a mame ene ne ke tere go monna okay ba go tla ke di kwale mare ne ke itha ke re gongwe o molomo ga natla fa natla ka gre se ka ba go rata o bereka ka mogho le buang ka te go ra re le nnang ka nna ka bala le dipitsa tsa ka tsene ke file ka tsona e bo a mo motšhini ga re kwale ne di sa ke re trole e sha para se ke re le sa ke re ra tsene sentse re bereka ka tsona ba siama tsaka bala a ke re ba go kwala transport transport ga ela ke ba thank you motšhini o e tloge ne se ka lone ke go sala go ntloka ba gopola ngwa go mo tlola sala go te go ntse di fitira tsa thuto house fitira tsa tso tswile a re tsore ya fela foka re di latella ga te madi a tsona a setse 500 rand go tsere ne e se ka se 500 rand ka rand le bana ba nyane mo motseng ba di ba ile go re ga se tsale mo tiro tota go re go fetse tsana mo tiro ga re ga ka mo tiro 7 weeks yo tse fela go na batho ba le go ne ke ba tlhokometse thata ne ke sa tse everyday mara ne ke sa ba tlhokometse so ba ga itse bana ba nyane ba makawana o le bo mme ba le ba ga itse ke te ka motho ba bangwe ba ka tsana le ba ga itse ra ba le mo gala ke ba ga ona le mme mongwe fale ba ke mangsi a itse le boga mo teng 7 weeks yo tse ga isa tshware se pa sa kwa ne go bere ditso ntse ya go simela go gate kwa pero kwa ba everything ka tsena no la modimo itshotile la ke ba ga re mo le boga thata motho thata gore na ke temo sa di mogolo a bogolo go ra itshotetse ne re fetogile bana ba ga ra mo le boga ba ga itse le ka motho go na le sengwe le ditse gore re na le batho bontle ba motho la ke ba ga auba na go na khona o tsaka le go ya diabe ya go ne ke mo tshosetse ke moraga ke ka ba ja short auba tsentse ke gore go ikarabela ka go di mo ntse a ke re ba ga auba ra go le boga mona fa lo re ke la ka mona mogolo a lapa le monna mogolo a phidi tota o maikarabela auba tota go ya motho wa di ba ya no ba ga pense tu ba ba ntse re ka simolla fa ra ya ro bua ga go fitla ba ba ntse tla ba la di go ra ro ba tlogela fa ba ikhutse
e berekilwe ke batho ba le bangwe ba e leng gore ba teng ba ba leng teng ba ne ba bereka pension e le bomme le bontate ge re ka re ba emelele ra ba feta rona ba re leng ba utlwe ba gaetsa ne ke kopa gore le ba bona ba ba leng teng fela ba bantsi ga ba yoga ka bona re ga ba ya re ba gaetso lona ba ne le bereka pension ba le leng teng ra le kopa anke le emelele ga le disekondi go na le batho ba bangwe ke tsela ke le dita bona ka gaetso le mo motseng mo ba teng go ka nna tiro efe kapa efe ya diphiri ya matsoga ga ba tšhotlhe mare ke na le problem ya gore mo meeting ga bana la bona banna ba ka le bolelela ka maina a batho ba ne ba sa lofi mare mo meeting ga bana mare right gona anonyane re ka ra kgotsa ka rona ke announcement so ra le leboga ka gaetso ra go leboga monamogolo wa bereka mare nako nngwe yane china tlhogo monamogolo wa romega ba gaetso gore ke setse ke mo lemogile ga a tlhakatlhakanya a re tete le loa fetsetse a lefae ene ga a loofena laoke ba gaetso ya re ra le leboga ba gaetso re lebogile thata ke tsele ka kgara ya le bana ba gaetso so ke tlo itirela ka fo komiti ya rona ke bona ba tsa lefa lefoko la bona re na le rempedi a ke la moitse rempedi o kena rempedi sile ba gaetso ke no ke dira le ene go mona go le mmelleta letsatsi go na le ngwana mo monyane ga yo mme le ene ke nne tota e se ka re ka motho go tele tlhophiwe ba gaetso mo tiro ya mofuta morafe la ikgogela morago o monnyane thata ngwana ke dinka ba na le la tla la bona gore o thulane le tse dithata go ntlefa le la utlwe ba gaetso so e se ka re go tlhophiwa ke batho go na le batho ba go tlhopha mo mosebetsing ka maikelo a go go rata le go bona ditiro tsa lona go na le batho ba go phusetsa mo mosebetsing gore ba dotšha bona re se ba tsena mmereko so mare nna se se ke se iphitileng mo motho o le mo mmereko wa morate motho wa mofuta o ka mo simola sempa le monyane e nna motho setšhabeng tota o ithuta tse di thata le tse di monate le tse di bosedi ba nna botlhale batho ba mofuteng so yaanong ba gaetso mpedi ge le mmona le diane ga le mmona a diane ga gona tshepo e iseng ya lebagane le yona mo makgotleng a bogae mo bofelong ke ge yaanong ba a ke re ke tlhola ke le ra ke re o buang ka go tshwarisa ka nna a tshwarisa setsempedi a tshwarisitse makgetsa a mararo a mane tla re o ditse o le kote bo dula ko mo fase botšhi ya nna kote a o tsewa ke ira go leboga ga o utlwa gote motho o tshwere o tlogela pitsa ko lesong la bona le na le bomme ba ba leng gore ba gaetso ga le ra re dira selo wa se dira so ka mantsang ba gaetso mme wa modimo ge nka lefa history ya fetse le ke kopana le ene mo tirong ya sepile ba bantsi le ka reba tsatsi le di diragala fo le anong di ntse di diragala fela so yaanong ba gaetso ra ba leboga ka go itshokeng ga bona le rona re ntse example ya metse e mengwe e ntse e direlwa e go simolotsweng ka yona e leng gore ge re supa selo re se ke ntho e re itileng ke morafe re supa re ka ntlha ya bona re ne re itsepela gore ge re bona di-service mo motseng wa rona ke ge di tla ka mmasepala ke bua ka bo makhanselara ne re tlwaetse alwa ke re bagaetso so ka tse gore a e supa seithute e supileng ke morafe e leng ya morafe ka ntlha ya bonnesopi le nna ke bua ya ka lona kare ke dimela sentle gore ga ke mo mmesopi le se bona ba letse mo tse di diragalang merafeng le bediseng ga se fa fela bagaetso la bona fense e ntse yana go na le fense yana ko mabelape go na le fense e ntse yana kwa disate ga re bua yana go na le fense tse pedi tse di yana ko tsarsa mo gae mo go na le mabitla a mantsi a ke laki mabitla a tota ne re tlo simolola ka ona ya batho ba ba influensitseng e be nna kganya gore ba re sekala go batho
go na le ba ile gore le ga di dimetse mo lebeletse fela no kgone bona motho ene go na le ba ile gore o palelwa le ko gore a re bana ka le rata mara itimetse o phala motho o bua so ba ga tsora le bogala ka motho le yalo le makatsa ge le kharaditswa ke batho ba nnete le itse go le setla ke re ba ga ge kgausana go le setleng a le boga morafi a bua mo ga metso e kana ba bua ka jarta gore phaisa bo di jarta e se mo ya kae a bolela batho ba sa itse mara lona ba nga yona le go gala morafa la bona le o feletsa le mosutile motho wa mosutile ba o khalema bana ba gafa gore ba tshwane le lona fa la rai a go ya thapelo man a ke re ba gae so a re thise bo thapelo nna re go mo mo tla bole go le ya ga motitsa suile banna ba etso se re tla mo thal nickname ya ka ka re ngwana wa modimo a gona se shotang se le gore sa dirwa ka fa ba a sa nnete ba ke ba gae ga gona se se dirwang fa ba sa nnete Raspaita ura go leboga monna etse ba go khagala kwa mme re tauna ipele se ba gore tsentsa di bitse bene ya gwe yo di tsala bana di bala di tsekwa ge me ya se yo tsentsa di bitse bene ya gwe au tsentsa di ya bene ba ga tso tsa transport wa tsa di na kwa di ba re tauna mo khas di lenga tinga ka transport le me ya a la bona ba a ka dira la ka ba so ba ga le nne le bella ba go twenty ya skara tsana le go muting le me ka tsela rata ba tsela tira ga lai bo rata ba la tsela le mane na make sure for every day na make sure for la ke ba ga a bona motho na tla ba ka kuloi le le tsa isa tere ka le ka phola bo re ba be di ba la ke ba ga ba ba tla ne tse tsa tere ko le ba go a ke re ba ga ya ba ba tla ne ba tsentse le tsona ba ga tsora le bo ga motho ga se tšhelete o itse bra batho ba tla le go tsela go bona ga motho mo botshelo ga tšhelete o ka bona botho ka tse phanya go tšhelete ke mo ke motho sa moya wa lwala motho bona le batho o itse o na le everything di ka go tsa diga tsang fo di ka go isa go ba ga tsora le boga mo botshelo ba lona sekeme le motho a teng ga na le tšhelete ora sa tšhelete a go kala bona motho go tlhokega motho sa tsantsa ka re mo kopano yana go tlhokega motho dikakanyo tsa motho ga bona sepe se se kgona go di patella ba gae tsora le boga banna ba go le ba re ga ba go go tiro e tona e kana e teng ba sa re fatse di dire ba 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 le boga ba le lona ba botsara le bomme ba nkgatse na go di ka tsa fa ka tsela ba tsa go ka go mana a tala ba ga dira wala ya no na ki ga ta uza ka no ko ya na cha ka se na wasi ke ba ga tsa ne re wa ka ni ti ya na dan sa
ga ra dumelwa gore re bue ko teng ra ikopanna le mosamarao molemo a se tshwane le ba ba boleletsweng gore ba se ka ba ra a mme ke tsona wa ba bangwe ba letlelwa gore ba be dikgamong mo tafoleng rona re le morafe CPA ke morafe la ke ba ba ja boswa that is why sente nngwe le nngwe re dirang re rata gore le lona le kgonwa e share ene re dira ya loko mabitleng a ke re batho ba ke bona ba rekileng mafatshe ke tlo le ruta CPA ke lona ba gore le gankatsa mo stilong o tla ska sala ka rae a ke le buile go na le motho o reka stand go na le motho o reka lefatshe batho ba ga ba tshwane o rekile lefatshe wa khale ka go tla se ga ba ba tshana re kwa ebe go tla ba batlanyana ba reka stand motho o tlotswang kofi o rekile lefatshe la e tlhaloganya motho o rekile lefatshe o kolotwa title deed a se party source party ke dio tsa go reka membership ya ke mara CPA ke dithoto tsa motlhakanelwa ke gore soso ke title deed to mo ja boswa ho party ke di right tsa gago tsa boswa ba batho ba le ba bo 18 sa ena go no feta mo fo language a go no ro khosi a go no ro sofi a go no ro president ya re le ba ja boswa a tlhaloganya re tsere na kwentse go tlo le ruta kganye go ganiwa go re tlo le ruta kganye ga go bonolo ba gae le no re mo lwela e leng di khosto tsotlhe tse di mo kgatleng ga gona ope o dumelana le go le tse di right tsa ke tsone re ba reka bokete mara go na le sose go teng go fa le go rata maemo re ga o ka ntse ke tsone dilo tse peditse motho o tshware dipilo o mo tla ka ranta o dira go phalo dilo a ba tlhabia ke kgala wa dipinare tlogelang batho bao ba di ranta ba senya ke bua nnete a ke re go fa le ke mmidi o ga so khatleng yotlhe gore o ka re nna ga ke fetsa o tswa mo dibitse la gaetso o founelwa ke sheriff Ntaro go ka o se gate ke tlo go se ke phela bokete la wa no utlwa fela re tshwere meeting yana ha itse di anta tenyala la ba bitsa 3 ya ra re tlemfa re tloga o tla tare meeting o biditswe ke mang gate ke community no la ka ke so no ga se so file le go boletse le kwa a ba re mmoneng o tshela 94 la you twa re ya e ka re ke tshwere 94 million e bele le ba di a ne go ka nna le mekhukhu mo nakong ba ga etsong go tsetso ka botlhalo tsetso ka bona ene go sa rate diwa tsa lefatshe go dira wa yo sa dira o di tlogela a se ka kwa ya no le itse gore mo lefatsheng go na le baeteledipele ba ba botlhale for bona go na le baeteledipele ba ba botlhale for mora ke bona ba ba tseletsweng go leadership ba